Ćao ljudi, kako ste i dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu, nakon ovog videa ću objaviti još jedan video u kojem ću napraviti vođenu vizualizaciju za upoznavanje sa spiritualnom ili duhovnom životinjom, odnosno životinjom koja je vaš duhovni vodič. Tako da ću sada malo više pričati o tome i o cijelom mom iskustvu s tim. Duhovna životinja vam služi u vašem životu tako da vam da određenu poruku, da vam da određenu snagu koju možda niste svjesni da imate, da vam da neke karakteristike kod kojih se vi divite u toj životinji, a niste ni svjesni da ih vi sami zapravo imate u sebi i samo ih trebate osvijestiti. Sad ću vam ispričati priču, kako upoznat sam Patrišu, uvijek mi to dođe, pardon. Upoznat ću vam moju zapravo cijelu priču sa spiritualnom životinjom i kako sam došla do toga. I evo, do danas sam napravila sigurno negdje sad već 30 vođenih meditacija sa ljudima koji su otkrili koja je njihova spiritualna, odnosno duhovna životinja. Ne mogu se nikako odlučiti spiritualno, duhovno, spiritualno mi se malo više sviđa, tako da mislim da ću se toga držati. I nevjerojatno koliko je ljudima to pomoglo da osvijeste neke stvari u sebi, poruke koje su dobili i baš im je došla dobro u fazi života u kojoj se nalaze. A kako sam ja to otkrila? Bila sam, sad tu sam u Harmoniju na Pašmanu, ja bi to rekla da je to jedan spiritualni kamp, znači imamo stalno neke radionice povezane sa radom na sebi, sa psihologijom, spiritualnošću. I imamo osim toga i zdravu prehranu, stalno neke aktivnosti poput joge, tibetanaca, energetskih vježbi, svašta nešto se tu događa. Na večer imamo i koncerte i spiritualnu muziku i jako puno lijepih stvari se tu stvarno događa i preporučam svakome koji želi da dođe u Harmoniju, opet ću vam staviti link dolje. Nevjerojatna energija i nevjerojatni ljudi su ovdje. I dakle, moj prvi tjedan kad sam bila ovdje od 12.7. je bio tu jedan šaman iz Urugvaja, kod kojeg sam naučila jako puno tehnika. On je zapravo vodio nas i na ta šamanska putovanja i radio s nama stvari koje su zapravo zakon privlačenja i rad na sebi, i radionica se zvala Awakening Your True Self, odnosno buđenje pravih vas. I što je bilo jako dobro. Ovaj lik stvarno fenomenalno radi što se tiče svih tih tehnika. I radili smo jednu vizualizaciju vođenu u kojem nas je on vodio da upoznamo higher self ili ti više ja. I ja sam tamo, kad smo radili tu vizualizaciju, sam vidjela jednu crnu životinju, crnu mačku koja oko sebe ima nešto bijelo i da mi nije bilo jasno što se to događa. I on je rekao u toj vizualizaciji, vi slobodno koga god sretnete možete pitati da li je to viši ja, da li je to vaš viši ja. I ja sam to i pitala, ali onda se je to dogodilo da meni ta životinja rekla ne. I nakon toga se pojavio moj viši ja, ali imala sam cijeli taj razgovor s njom, mojom višom ja, ali ta crna puma sam uspostavila poslije da ja mi cijelo nekako ostalo u glavi i prošlo mi je glavom da je to možda moja spiritualna životinja, bez da sam uopće znala što je to, ali ta njena energija mi je bila fenomenalna. Ona je istovremeno bila uzemljena, istovremeno je bila toliko mudra i povezana sa svim gore, sa svemirom, a s druge strane imala je toliko dobre granice oko sebe i ti si točno sa svojom energijom odašiljala točne granice koliko ti njoj možeš blizu prići i koliko ako je preblizu priđeš da će te ona zeznuti. To je meni bila jako dobra lekcija za doslovno dan poslije kad se nešto dogodilo, kako moram ljudima pokazati gdje je neka moja granica i kako reći ne, jer to je nešto s čim se ja već jako dugo bavim / borim, jer nekako mi uvijek prije neugodno bilo reći ne. I kako bi moja željka, moja energetska, kako bi ju razvala, terapeutkinja, psihologica rekla, Ana, ti nikom ne znaš reći ne osim sebi.
tako da sam jako puno radila na tome i ta puma kad sam ju upoznala mi jako pomogla u tome. Ali što se dogodilo onda poslije? Tjedan poslije smo imali radionicu sa jednom predivnom ženom, Dagmara se zove, iz Poljske, i s njom smo isto radili jedne šamanske tehnike starih indijanaca i indogenih ljudi, i jako jako puno života provela radeći sa njima, i čak je napisala knjigu o jaguaru koja je jedna od njenih spiritualnih životinja. I taman smo radili vizualizaciju za spiritualnu životinju. I ja sam opet srela tu pumu i sad sam bila definitivno sigurna zašto je ona tu u mom životu. Opa, vjetar! Možda se i puma javlja. I tako smo napravili tu. Ja sam, znači 100% sam tad bila sigurna da je puma moja spirit animal, spiritualna životinja. Sljedeći dan smo se podijelili u parove. Ja sam bila u paru sa čovjekom kojeg nikad prije nisam vidjela, doživjela, nisam mu znala ime, ništa. Vidjela sam na radionici, ali nisam imala pojma kako se zove, neki Slovenac. I sad ona kaže, sada ćete napraviti za svog para s kojim ste vizualizaciju kojom ćete vi se susresti sa njegovom i njezinom spiritualnom životinjom. Rekao, kako ću to napraviti, nemam pojma ni kako se lik zove. I kao mi se dogovorimo da ću ići prva gledati za njega, ja uđem u cijelu tu vizualizaciju i oni su isto postavili pitanje za tu životinju. Njegovo pitanje je bilo kako da se on bolje poveže sa tom životinjom svojom spiritualnom, i ja uđem, sad ćete vidjeti u sljedećem videu, ću napraviti cijelu tu vođenu vizualizaciju ili meditaciju. Uđem ja u taj unutarnji svijet i bum, čeka me tamo zmija. Ja pitam da li si ti njegova, znači nam ni pojma kako se lik zove, spiritualna životinja, kaže da. Ja rekao, Bože, dobro, šta se događa? Kao kako da se on bolje poveže s tobom? I ona kaže, on je na mene zaboravio. Ja predstavljam jedan dio njega koji on želi prihvatiti. On je to negdje smetnuo s uma, zaboravio, maknuo. I kad on osvijesti taj dio, kad prihvati dio mene, znači ona predstavlja određenu neke njegove karakteristike koje ne želi prihvatiti jer smatra da je zmija ima negativne aspekte, a ona zapravo ima puno pozitivnih aspekata. Čak sam ja osjetila malo odbojnost kad sam ju vidjela. Na taj način ćemo se mi konektirati, na taj način će on mene ćemo moći biti u boljem kontaktu. I sad budim se ja iz te vizualizacije, njemu kažem zmija, on kao ne mogu vjerovati, to stvarno je moja spiritualna životinja. Prvi put sam ju vidio prije 10 godina, ali nakon toga sam ju nekako zaboravio. I svaki put kad sam poslije ulazio u te vizualizacije za spirit animal više ja nisam vidio. Ja kažem, upravo je ona to rekla, zato što si ju zaboravio, zato što nisi htio prihvatiti taj neki njen dio koji predstavlja tebe, i kad prihvatiš aspekte koje ona predstavlja u tebi, tada ćeš se moći bolje povezati s njom. I ja rekao, znači ja govorim, ali ne govorim to ja, to je neka poruka koja je meni došla. Znači, nemam pojma što se događa, rekao dobro. I sad nakon toga on ide u vizualizaciju pričati sa mojom spiritualnom životinjom. Lik se nakon 10 minuta budi iz te vizualizacije i on meni kaže crna puma. Ja rekao, kako ti znaš, znači ja nikom to nisam rekla, kako ti znaš da je to crna puma? Kao nemam pojma. Ja kažem, ti znaš da crna puma ne postoji? Postoji sad koji su to boje, neka smeđa, svjetla, ali crna puma ne postoji, to je prije davno postalo i povezuje se sa Indijancima, ali to sad ne postoji. I on kao, znam, još sam se ja u vizualizaciji to je pitao kao, zašto je puma što nije crna pantera, ali ona je bila puma i bila je crna i ja sam bio 100% siguran u to. I ja sam imala neka pitanja kao zašto je ona moja životinja i svi odgovori su bili točno isti koje ona meni dala, način na koji se ona ponašala s njim u toj vizualizaciji, u tom unutarnjem svijetu isto bilo kako sam se kako se ona ponašala sa mnom. Znači, show, eto, ja ne znam kako, ljudi moji, objasnite kako je to moguće. Ne znam. I nakon toga što se dogodilo, ja sam to išla istu vizualizaciju raditi sa svom dečku, Ivanu, i on je vidio leptira, ja sam vidjela lava i nekog psa. I sad si mislim, aha, vidiš, ona je bila slučajnost, a sad nisam pogodila s njim ili jednostavno nisam toliko ja dobra u tome da baš za svakog to sve vidim. I kažem ja tom Slovencu, opet sam zaboravila ime, mislim da je David, kažem ja njemu kao, znaš šta, dogodilo se da sam ja vidjela jednu životinju, Ivan je vidio drugu, zapravo sam ja vidjela dvije, pa on rekao, ajde na šta, ja ću napraviti za njega, a znači isto ga ne zna, vidio ga jednom u životu, ja ću napraviti za njega
pa ti ja javim, ono, taman je čovjek putovao nazad za Sloveniju, pa ti ja javim preko maila, da li je to to. I dođe meni mail i lik napiše da je vidio za njega lava i psa. Ja rekao kako je to moguće, ja sam to isto vidjela. I onda poslije, kad je Ivan išao raditi vizualizaciju, on je isto vidio lava i saznali smo zapravo da je leptir ta neka prijelazna životinja, jer Ivan je taman bio u jednoj fazi života kad je prvi put se susreo s tom spiritualnošću. Mislim, on je jako spiritualna osoba, ali nekako prirodno je u tome, onak, prirodno je talentiran za to. Sad je nekako baš, taj leptir je predstavljate neki prijelaz i u sljedećim vizualizacijama leptir je njega vodio ka tom lavu koji malo liči na tog psa, nismo mogli odrediti kakav je to točno lav. Neki lav sa odlikama psa. Ne znam. I onda smo radili poslije jednoj prijateljici Maji koja je bila Feniks. Ivan je radio s njom, vidio je Feniksa. Onda sam radila na kraju sa 5 ljudi. 1, 2, 3, 4 njih je bilo i onda sam se podijelila u parove da neki rade za svoju životinju, prvi put će se susreti s njom, a 2 njih koje već zna koja njihova životinja je išla gledati, svi su to vidjeli. Frenica je vidjela panteru sa krilima, ova Frenica je to isto vidjela, neku mačku sa krilima. Znači show, ja ne znam ljudi kako se to događa, tako da evo, objavit ću sad. Imate taj video, isto će biti objavljen za vođenu vizualizaciju sa spiritualnom životinjom, tako da to možete isprobati za sebe, možete isprobati u paru pa da se međusobno gledate, da vidite da se možete susreti sa tuđom spiritualnom životinjom. To se isto zove ta šamanska putovanja, mene jako zanima taj šamanski rad i fenomenalan mi je, želim se još više posvetiti tome, uču to. I sad ću definitivno sljedećih par mjeseci provesti malo dublje uranjajući, učeći o tome. Tako da će biti definitivno više priče o tome, ali sam eto baš htjela to ispričat. Vi kad saznate koja je vaša spiritualna životinja ili ti duhovna životinja, životinja duhovni vodič, možete pogledati na internet šta to znači, ali vjerujte mi, vi duboko u sebi najbolje znate šta to znači. Vi sami najbolje to znate. Točno će vam doći neki osjećaj, energija, vibe što ta životinja predstavlja. Moja puma meni predstavljala i mudrost i granice i nemoj se zezat sa mnom. Ili ti nemoj se, ako mi dođeš preblizu, zajet ću te. I jako mi je pomogla jednu situaciju koja, eto, na primjer, taj isti šaman mi je sljedeći dan malo preblizu prišao i htio nešto od mene i puma se javila u meni i rekla nope. Iako sam, to je jedna druga priča opće. Stat ćemo ovdje, ovo ću ispričati neki drugi put. Ok, ljudi. Tako da, eto, javite mi šta ste bili da li ste otkrili koja je vaša životinja, kako vam se sviđa ta vizualizacija i nakon toga ću napraviti još puno. Imamo u planu još 4 ili možda čak 5 vizualizacija. I baš se veselim kako će vam to pomoći, kako će vam to biti. Također ću raditi radionice i 1 na 1 radim, tako da slobodno mi se javite na mail ili gdje god me stignete uhvatiti, Facebook, Instagram. Jako volim ovo raditi sa ljudima, znam koliko je meni to pomoglo da mi da neke karakteristike kojih nisam bila svjesna. Doslovno ti osvijesti neke karakteristike u tebi, ojačate i nekako više upoznaš sebe. Tako da, ljudi, probudite sebe. Nadam se da ću vam ja isto pomoći u tome i vi sami sebi. I to je to. Budite svoji, budite sretni. Be your spirit animal. Vidimo se neki drugi put. Ćao, čao!